โอเลหามาสายอินเทียร์ตัวเตะจะไปกับพวกเล็กจัวตัวจุมาชวนให้ตัวกันหัวไล่ให้ผู้เดินแต่ปัดหุ่มขันนี่อพิโซดมวยแต่ขันจนเอเมซีปีแต่ขันนู้เข้าตั้มตะกินข้อฉันชนะขันอันเจซี่เลียนลำดันเตะอันซีรัสเล่อันนี้จุไม่ตั้มตักจูเรนทิลชาลาวเลตุก็เด็ดสังกังเสียแล้วอันที่อดีตเล่อันนี้จุดที่รัวลินอันเจซี่เวลข้าอุลุตะกินกันทีรังอ่ะจนกันคอมเมนต์ซุยัง Halleluja. Amen. Håll hjärtat nedbart. Không phải là xin bắt trẻ. Halleluja. Amen. Håll hjärtat nedbart. One, two, one, two, one, two, one, two.
au kha tiang kha ni ya ani na taka chuan a mi then khat chuan in an chang thiam hle mai a bikin pupol tia lema chang hi a thiam hle mai ti khanin comment kha tam hle mai a chuti rualin changkan na emo a ngai san tur thalo zok ani lo zok a changkang ro zok hi kan ngai sang ani ti khan comment kha tam chur chur hle bok ani engpo di se engei mu ve dan hrim ti kha hemi te bi ka hian comment na lama khan lo soi ve le don nia chon he kan muang hian HESLC compartmental results chuak haron tin yem zorom news sinaron talan khania abi takin tun truma HESLC exam a khan soi neu kha kha tam hle ani school then khata phe chon question leak out kan tiang chi te a khatiang sang kha soi tam cher hle khania chuan mi tam takin an soi sel na cha a soi sel poni se om viau ani chuti rualin a then khate ro chuan in a fero na om chong lo sarkarin a dik takin a hru rual levek to ani ti khan Facebook ate po khara tam hle ani ang poni se kan sir zuyang HESLC compartmental result July ni som sani som ni pali Mizoram Board of School Education MBSE chuan voin ni som thasari sani som ni pali hian High School Leaving Certificate HESLC sani som ni pali compartmental result ati chuak HESLC compartmental exam hi bi pa som li parukle meichia somnga pasari an va in mi za pathumin an ma chhona ni chungzinga 33.98% in an pass ani compartmental exam pass te hi mi pa som pali le meichia somni pakhat an ni pass jinga pakhat chu first division a pass in abak tong chu second le third division a pass an ni bok aron tia MBSC in HESLC sani somni pali result meni som pali sani somni palia ati chuata ka chuan exam zong sing khat sang riat zanga somruk pakhat zinga sing khat sang thum zaruk som pariat 73.37% in pass ani aron tia engpon di se compartmental result a thang reng phian ani ya chuti rualin helai kan muang hian hey first division a pass te pon oma ti khan second division a te po anom ve nu kan ya chuan hey aro pui hle ani ya taka chuan compartmental kan han ti hianin hei mi tam tak chuan an be sei hi a hniam hal ringon zel maya antinan exam that le turan nei chuan an down nga ngoi zel ani ya chuti nga po hei first division te pok ala nei hi ala ni ya chuan alomom hle ani chuan ani taka chuan MBSC exam a khanin kha tun tuma chuan hizina kan soi thong khan question leak out awanga a he ta thu nei tu sarkar ho tu lian thlengin tikhanan boiluai ani ya chuan opposition lampang te pon aron soina hle bok ani kha khatiang kha nia khatiang ang chi thu thang ani lo zok ang chi om turang chi kha thil dik lo zok ang chi kha tu na chuan a tun china chuan om to lo mak sela a duam hle don ani tiang ani lo chuan kan zir lai a teima taka zir tam tak khanin ril rura takin anom pha thai ani ti kha chiang hle ani